berusia 48 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Iringan doa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa jika terdapat salah dan dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Aska salati wa salami li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la ilaha illahu al-afi ba'da qudrati la